i dobrodošli na moj kanal. Ja ću danas praviti jednu divnu krim supu od bumbeni. Prvo rastopite 50 g maslaca. Zatim na laganoj vatri 3 do 4 minute din stavite jednu glavicu crvenog luka i 3 čehna bijelog luka. U međuvremenu pripremite litar buljuna. Ostavite litar vode da provrije i zatim dodajte jednu povrtnu kocku za supe. Sada dodajte 2 veće mrkve izrezane na sitno i 300 g bumbeni. Poklopite šerpu i ostavite 4 do 5 minuta još na laganoj vatri da se dinasti. Sada dodajte gotovi buljon i ostavite da kuha 25 minuta. Kada se sve fino skuhalo, sada ispirirajte sup. Kada ste supu ispirirali, dodajte 100 ml vrhnja za kuhanje. I začine po želji. I ostavite još jednom da prođe. Ako vam je supa puno gusta, slobodno dodajte još vode. Ja ću još na laganoj vatri ispržiti 3 kašike sjemenki. Hvala na gledanju i prijatno. I da, nemojte zaboraviti ostaviti komentar ispod videa kako vam se sviđa ovaj recept.